Yang pangtaya po kaniting misa, ing kapasalamatan da di Alyanige Antorno family, Amelita Balyaser, Dr. Conrado Balyaser, Paulo Hison and family, Eder and Angel Dison and family, Angelita Bautista, Bautista family, Lorenzo and Dison family, Ernesto and Mila Dison, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Yoli Pineda, George Joyce Pineda, CJ Chloe Miranda, Jonel Ruth Manalili, Cora Maglaki, Grace Sembrano, Julie Manee, Irene Villanueva and family, Gina Yumul and family, Aurelia Manalo, Jen and Enrico Lucas, Lorna Pineda. Antimurin po yung kapasalamatan dading mag-celebra king karelang kapanganakan, Jan Castellano West, Rosario Ong. Panalain tala rin po din kaya doon ang dating makatuki, Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao Lim, Bernadette Yao Lim, Richard and Chona Yumul and family, Christine Ann Malik, Edward Joseph and Eric Joseph Malik, Martina Elaine de las Alas, Gerald Sibayan, Justa de las Alas, Dennis and Yoli Pineda, Lilia Pineda, Puring Miranda, Danico Kim Pineda, Del Jess Pineda, Rolly Gina Miranda, Risa Del Mendoza, Dolly Dagi Salalila, Marisa Lawingco, Sampang Lawingco Clan, Santo Niño Retreat House, Eder and Angel Dison and family, Angelita Bautista, Bautista family, Lorenzo and Dison family, Ernesto and Mila Dison, Ruben and Trichy Henson and family, Yurian Philip Rivera, Joren Villanueva, Nicole Yumul, Mike Anthony Vergara. Panalain tala rin po ding malagwang kapaldanan ding makatuki, Mary Ann Nelbida, Elizabeth Flores, Pedro Pineda, Kauri Madi, Lisa Martia, Reynaldo Mercado. Iabi tala rin po ding sablang kaladwa lalong-lalo na di Sister Amelia Sarmiento Opi, Constancio Escolastica, Jesus Ruelio Ernesto Pedro, Concordia Aguida Pepe Jr., Benedict Yusop Rason, Lolita Panlilio, Vicky Manalili, Roelio Deirit, Patricia Deirit, Leticia Lotibo, Romeo Caringal, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Arlene Bunag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Regina Di Caico, Ulian Di Caico Jr., Ruben Henson Sr., Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abidaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatanya Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abidaño, Amanda Sagupan, Marieta Abidaño, Luisito Facon, Silvestre Lansang, Marta Lobo, Juanito Lawingco, Chodora Lawingco, Rina Nulud, Godofredo Emma Jane Castro, Delia Alicante, Pablito Patricia Alma Cao, Antonio Manalo, Juanita Maglalang, Iluminado Season, Avelina Luisito Larry de Jesus, Ampopo Ireynante Borgios. Panalain tala po din sa Blang Kaladwa, lalong-lalong na detang mga ilangan kingkayang pakalulo. Ing magmisa tamo po ngayon, bengi yapin po Reverendo Padre Tedly Villanueva, SSS. Talakad tamo po.
Ititipon tamo, king lagyo ning pa, ang po ning anak, ang po ning Espiritu Santo. Amen. May kapakikasundo tamo king Diyos, kapameta ning kamatayan ning king anak, ing masayang kapanaligan king Diyos, manatili kay kayungan. At kaya ka ang timurin. Uling e meging sapat ing lugod tamo king Ginong Jesus at kakaring para tang tao. Adwan tamngin kapatawaran king Diyos, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal na misteryo. Iagkastangin ing miyag na nagna ning kapanisyan. Makumpisal Makumpisal ko king Diyos sa mayupain tuto. At kaya kayo kapatad, uling mikasala ko bina, kingisip amanot dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita yung paniga po kung Santa Mariang Kapilanman Birhen, karisablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingay panalain niyo ko king Diyos aginutam. ing Diyos sa may payong tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O igpaming mayupaya, magtamasa kami karing kalam ning lugod at tinggap ning sisibol king puso ng Jesus sa kehanganak. Ibuklat mo ring puso mi, pang makapakirake kami king kayang biye, at isundo mo kesa na king panuwana ning kayang lugod. Itinganaduan mi king kapamilta ng ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyat magari kang bemo at ng Espiritu Santo, Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Ezekiel. Ako, ing Ginong Diyos, sasabihan ko kay kayo, king ako, ing lumingap karing tupa ko, at ingatan ko la. Nung makanano lang panintunan ning pastol, din tupang misalbag, at kaybat tipuna na la. Makanyan mo naman ing kanakon daptan. Kuanan ko la karing miyayariwang lugal, nung nulami kalat, kanitang aldoning dulom at kasiran. Ilako ko la karing bansada ring dayuan, tipunan ko lang miyabe-yabe, at ibalik ko la king sarili lang bansa. Tayran ko lang magbalik karing bundok, at karing batis na ning Israel, at idala ko la karing pastulan ang mga labong. Paintulutan ko lang manyibsiban king sagiwang dikot, karing bundok at kapatagan, at karing sablang malabong apipagpastulan ning bansang Israel. Ako mismo ing maging pastol da ring kanakong tupa, at panintun ko lang lugal apipagpainawanda. Ako ing Ginong Diyos, ing migsalita. Panintunan ko la retang me bating, ibalik ko la retang me lili. Uluan ko la ring me sugat at pakayapan ko la retang ating sakit. Dapat paten ko la retang mataba at masikan. Uling ako metong kumpastol, adarapat ketang matulid. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing Ginoo yang pastol ko, nano pang kailangan ko. King dikot amalabong, karin na ko papagpainawan, at king makapasnod anuman, karin na ko daralan. Pagkaluban na kong bayong sikanan. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Tatayra na ako kindalan ning katuliran, agpangkingkeyang pangako, agyang karing libis ama panganib, karin ko dumalan. Eko numano balang, uling ika ing kakong katambayan, ing pamarugmut tukod, ilang kako, babyes si kananlub. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Misasadya kang pamangan, arapan ko, king mismong akakit daring kasalang ko. Buntok ko king laro, kayayang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Pawang ing kayapan at lugod, ing manantabe ka na ko. Kabang mabye ko at king barening Ginoo, manuknangan ko, king kapilan paman. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Tigtog na ning Diyos ing kayang lugod, karing puso tamo, king kapamilatanan ning Espiritu Santo, apagkalob na ning Diyos kaya katamo. Uling kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, king panahon at tildunan ning Diyos, meteya i Kristo, para karing taong makasalanan. Mayan king ninuman, ing paymayteya, alang-alang mo, king metong atawng makatuliran. Mekad, para king metong atawng mayap, ating bisang paysubo, ang yang king kamatayan.
Dapot meteya i Kristo, para kaya katamo, kanitang makasalanan tamo pa. At iti, patunayan na king kaluguran na katamo ning Diyos. Antina ning ngeni, milapit ta na king Diyos, king kapamilatan ning kamatayan ng Kristo. E kasi lalo tamong asisiguro, king ya, iligtas na katamo, king kasbo na ning Diyos. Kanitang milabas, meging kasalang nakatamo ning Diyos. Dapot, milapit tamo kaya, king kapamilatan ning kamatayan ning kayang anak. Ngining metanggap ta na king Diyos, lalo tamong ayasahan, ing miligtas king kapamilatan ning biyen ng Kristo. Aliwa mo yan, magsaya tamo king Diyos, king kapamilatan ning ginutamong Heso Kristo, uling kapamilatan na, meging kakaluguran na katamo ning Diyos. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pungeni ing maya pabalita. ako ing maya papastul, nga na ning Ginoo, balo ko laring tupa ko, at dingka ko, balo ra ko. Ing ginumanatili ya kay kayo, At kaya timurin. pamasa aking may pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya o Ginoo. Selita ng Jesus iting talinghaga, karing pariseyo, at karing eskriba. O numong ating metong kaya kayo, ating niyang dinala na tupa, at kaya batingan niyang metong kareti, naning daptana. Lakwa na laring siya mapulot siya mapasking pastulan, at panintunane ing mawala hanggang ene akit. At nung akit na ne, masayaneng pusanan karing pagona, at iuiline. Kay bat, kumbira na langan, ding kalugura na at siping bale. Sabihan na karela, matula kong tutu, uling iting tupa kong may bating. Munta kayo keni, magsayata mo. Sabihan ko kaya kayo, king bakanyan mo naman, mi ka mayagit akasiyahan, karing banwa, uli na ning makasalanan na sinisit, painggulot king kayang kasalanan, kesa karing siya mapulot siya mabanal, kailangang sumisi. Ing may pabalita ng kaya katangkaligtasan. Kapuriang kaya o Kristo. Maya pa, bengi po kayo kayo ngan. Have fiesta po kayo. Nana pong fiesta ngeni. Sacred Heart, ne po. Palakpakan tayo po nga pong Ginoo. Fiesta na po, ne po. Od po kaya magdebosyon tamo sung Friday. Ne po. At first Friday, nakarataw kayong pisamban. Nung kanya po kaya may gumpisa, itang debosyon na ita.
Noon niya po megumpisa. Megumpisa po yung devotion na ini. Kaya pong vision ng Saint Mary Margaret of Alacoc. Kaya po, Alacoc. Niya pong June 16, 1675. Kaya niya po megumpisa yung devotion. Pero nanungikit na ka rin Saint Mary Margaret Mary Alacoc. Nanong sinabi na nga pong ginukaya. Yung sinabi na, Jesus specifically asked for a feast of the Sacred Heart. Yan mismo, Eta may bigla nga pong Ginoo, manyadya mismong piyesta na. Yan po, para na niya kaya ita, hindi pong kapiyesta na ini, yung piyesta na yung kabanal-banala na puso ng Jesus, is all about reparation. Anong reparation namong? For the lack of gratitude. Ito po yung kitang vision ng Saint Margaret Mary Alacoc. Reparation for the lack of gratitude people show for the loving sacrifice that Jesus made for them. Inapin po, nangabansinan niyo po, sana po, so pong First Friday, ito po yung pawagan na kayakatamo. Bakit tayo po magdebusyon? Sa pakya po nga po, song First Friday, po, compared po karingalawang Fridays, ito po, po, yayabi tayo naman po sana ito pong penabili na nga pong ginuhang Saint Mary Margaret Alacoc, that people lack gratitude. Kulang la, na lang magpasalamat. O minsan, mangalingwa na lang magpasalamat. Or, we are taking it for granted. Po, we are taking it for granted. Sa ano among, mumuna po yung Santa Misa. Kita po yung metong kareta po, yung Misa tamo. And other sacrilege and all. Kaya baya po kitang kayang nabin po yes, sana po ni Sacred Heart atin pong act of reparation. Po atin niya pong act of reparation. Ano ka rin, hindi po ito pong sacrifice na kulang pa magpasalamat, ito pong sakramento na ning katawan at daya ng ginutang Jesucristo. In which case, the Eucharist itself, po, the Eucharist itself, ngapin banwa-banwa, ito pong solemnidad ay ng Sagradong Puso ng Jesus, po ito pong akaitaytang imahin na ng Sagradong Puso ng Jesus, o kaya yung mismong Santissimo, o kaya yung Misa, po, na a reminder for all of us na nga pong Ginoo mismo is asking us to pray for a reparation for lack of gratitude. Lack of gratitude. Yung puso po, may itong pong simbolo na ning lugod at debosyon. Napin po nung akit po yung Sacred Heart, ito pong makaluklok tampo kaya ito pong kitang gilid, nung akit makaluwalya. Nangaliwa naman po, bubuat na Natataldahan na po itang puso ng makanyan. Po. May itong pong simbolo na ning lugod ang pong debosyon. Yapin po yung pamamasa tampong ngeni, kitila. Nung may kirandam kayo po, dimdam tala rin pamamasa tampong ngeni, mag-focus siya po kayong lubod na ni nga pong Ginoo. Po, kayong lubod na ni nga pong Ginoo. For those whom God has called to be in relationship kay nga pong Ginoo, na mayakit, lalong-lalo na yung kaya katang maya pabalita. Usually po darandaman tayo pong maya pabalita ngayon ay supong Good Shepherd Sunday po. Kareta pong cycle. Gusto pong Good Shepherd Sunday. Pero nano yung iniyamong? This loving relationship of the image of Good Shepherd who not only makes sure that its sheep are fed, kasi usually po ikataan po, dapat siguradong manganda. Nga pong Ginoo, who does that make sure that his sheep are fed, but in importante kaya, those lost, netang may wala, wayward sheep are found. Netang malilili. Netang malilili. Pantunan na la. Kaya papampangan po, wari po sabi na, lakwa na rin siya, mapulot siya atupa, himpastulan, at panintunan niya po netong may wala. Hanggang iniyakit ay magbalik. And he is willing to lay down his life for his sheep. Masanting niya pong simbolo po, nung akit niya po itang simbolo, itapong tatananan ng obispo, nga sa obispo tamo, yan po design nito. Tapong bakolyo, tapong pastoral staff, po. Tapong bronsabiana nita, papakit na metong ang pastul, metong ang pastul.
Nung mag-scan kayo po kayong Google o kayong probably kayong Facebook, na po tapong Good Shepherd Sunday, akit po itang ingapong Ginu at siya po kitang cliff, kitang bangin, kay ba't kukuha na po itang tupa. Ikidyo na po ita, itang mababaldugin tupa, kay ba't kuha na o kaya minsan, itang kayang staff, na po yung panabit ng makanyan, karetang pong tupa, ang mababaldog. Makanya po yung simbolo na nita, yung bilang yung obispo tampo, iapong dong bilang pastol, bilang may papastol, po, kukuha na nila. Kukuha na nila. Yan po kanita, kayong olden times, kayong history na po ng Pisamban, po pong atin pong act of penitence kanta, po, penitence kanita po, yan pong mag-penitence, sarang may kakasala, public penance siya po kanita. So usually po, sung Lent, manayla po kayong wal Pisamban. Po, manayla po kayong wal Pisamban, po, for a span of time. Kaya bating gawa na po ng obispo, after na po nitang span of time, yung public penance na po, lumwalya, pag umasayang katedral na, lumwalya kaya main door, at abita na la po, kaya kayang pastoral staff, po, abita na la, rening magsisi, karelang kasalanan, po. Ita pong part na ng history nga ita. Ngayon ka rin, pawagan na kaya katam nga pong gino'y importansya na, nitang lugod na, po. Ita pong lugod na ikatamo po, na minsan malililita mo, ikatamo nga nan po, malililita minsan, na minsan mawawala tamo. Natandaan ng tamo, paninto na nakatamo ng nga pong gino. Paninto na nakatamo. Uling katamo po yung kayang tupa. Po, ikatamongan po, po, kaya betamo kaya tang kayang sheepfold, adapin po, paninto na nakatamo. Pero po, dapat po, payakit tamo naman, Aliwa po itang paninto na nakatamo, pero itang bisang pakit. Aliwaya po ito. Dapat po, po, paninto na nakatamo nga pong ginu, but we are willing magbalik kaya. Po, dapat willing tamo po, napakit kaya. Mantabita nakatamo po. At buat nakatamo, kalupa na po nitan tupa, buat nakatamo, kayong salo na, kayong sibing na ng puso na. Among bakit po puso? Why heart? What sacred heart yo? Wari po, yung pong puso, simbolo na po ng lugod. Yapin sabi na pong Pope Pius XII, kaya pong encyclical na about kaya ni pong Sacred Heart, ito pong encyclical ng Haurietis Aguas, sabi na, it is speaking about the love of God. The love of God, yung lugod na nga pong ginu, being expressed by Jesus Christ Himself through a frail, sabi na, to a frail and fragile body. Frail and fragile body. Sabi na, in Him dwells the fullness of Godhead. And sabi na po ni Santo Papa, in katawan ng ginutang Jesucristo, possessing a complete range, complete range of human feelings, and powers, and a heart, itang puso na. Tumitibok ang puso niya, the heart that beat until death on the cross. The heart that beat until death on the cross. Among noon niya po yung aliwang basis na nita, na itang puso na ping Jesus, titibok ya. Kaya po kareta pong Eucharistic miracles, po. Balitan nyo no po retang Eucharistic miracles. Nanu ka rin, kaya pong Eucharistic miracles, kaya pong host siyang maging flesh, po, reta pong host siyang maging laban, yan tinesdala po reta, it is a tissue of the heart. Po, may itong pong part po nitang tissue na dinang host siya, maging laman during consecration, kasi po minsan, migdaw po itang pari, may itong karetang Eucharistic miracle ita. Yan pong patesde, itang maging laman na host siya, it is part and tissue of the heart. So, kanino yan po puso ita? Keng ginutang Jesucristo. Po, keng ginutang Jesucristo. Na, yun pong kapiesta na inimuna man po, is, may itong pong summary. Kasi ngayon na po, more or less mayari na po. Hanggang ngayon, ang summary na po ni magusad Christmas, Easter, kaya bata pong tauli, yung Sunday, Corpus Christi, ini po yung summary na. Nitang gana-gana nga ita. Nanu ka rin, bakit na po that we can see how the Sacred Heart of Jesus, yung kabanal-banal na puso na ng gayakatang Ginoong Jesucristo,
summarizes all the celebrations, all the celebrations na minsan po, re-remind na katamo naman po re-remind na katamo ng kapiesta na ine, na minsan po atang sabihan tayong kaluguranda ka. Kaluguranda ka, ba't laba, po atang kain karen pong boyfriend, girlfriend, o may asawa, kaluguranda ka. Pero walya po kaya tangarong kanta uling kain Mga niyang tampo, yari po po. Minsan po, kaya katamong kareng social media, uling panenay po sabihan nita, lutoya pong inglugod, metong yang emotional feeling. Emotional feeling. Na alayang sense of commitment and na sacrifice. Pero, yung pamayaliwana po, nanong pamayaliwana mong kayong lugod na ng tao, ang panglugod na ng Ginong Diyos, kayong ginutang Jesucristo, nadong pamayaliwana, po pong sinabi na po ng Ginong I love you, po rin sabihan, it backs it up with the sacrifice of His life and death on the cross. Nga pinangapansinan niyo po, kayong altar, o kanyang okay ang babo, papatok na nga na ako yata yung microphone. Okay ang babo, nung abansinan nyo po, at siya po ing crucifix. At siya po ing cross. It's a reminder for all of us, sabi na, wow, kaluguranda kayo, I love you, po kayong balang metong kaya katamo, and it entails a sacrifice and commitment. Hindi po kukutang na kaya katamo, ng ginutang Jesucristo, makananya po, kumusaya po, yung kaya katamong sacrifice and commitment. Kumusaya po, yung sacrifice and commitment tamo. Magumpisa po kayong Old Testament, peka-basis po yung heart, kayong Deuteronomy, nasabi na, therefore, you shall love the Lord your God, napatuloy na ito, with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Luguran niyang ginu, kaya kayong Diyos, king mabilog a puso yu, king mabilog a kaladwayo, at king mabilog a sikanan yu. At inibu naman po, i-reminder ang propeta kaya katamo, in kaya katamong puso. Sabi na, the prophets speak of how God will remove your stony hearts, the stony hearts of sinners, ikatamo. Itang kayatang pusong bato. Itang kayatang pusong bato. Nung open taong po kayo, and give them a new and living heart. Something na po, magusta kitang mayo papastul, kung na nakatamo, magpiestaya po atang kabalik na, pamalita na. Halimbawa po, yung metong kayatamo, magbalik ya through the sacrament of confession, aking August po yata, bukla na po yung pwede na pong mangumpisal kaya tapos si Bayon, So, kasanting na bunita, na ingapong ginu, matulaya po kaya katamo, at magsayaya, sabi na, sabyana, agkatana na rin siping ng bale, siguro po king banuan, sabyana, munta kayo Kenny, at magsayata mo. Munta kayo Kenny, at magsayata mo. Remind na kaya katamo ita, potang magbalik ta kaya, ikatamong wayward, potang malililita na, kaya doldo tam pami bebe, pero paninto na nakatamo ni nga pong ginu, nung papapantun tamo ko. Aliwa po ita sasalikot tamo, ita bisang papantun. Darandaman tayo yung boses na, pero ita papapantun. Pero nung papapantun tamo, sabihan na po kaya katamo, matulay ang tutu, huling ikit hingayan tupa. Ito po yung sasabihan na kaya katamang yan matula akong tutu, uling ikit ke, yung ka na akong tupang, nagbalik, at nagsisi, kareng kayang kasalanan, at linalong lalalam, itang lugod tamo, po atang magsisi tampo, kareng kaya katang kasalanan. Hindi po sanang mga reflection tampo ngayon At nung nuka rin mo naman po, nung magsisi tampo kareng kasalanan tamo at may patawaran tamo, makanyan mo naman po sana kareng kaparatan tao. Paninto ng tala po retang mangailangan lugod. Mangailangan lugod. Who is most in need of the love of the Lord Jesus. How can we help them?
makanantala pong sopan para lumapit pong pasibayo at magbalik ng ginutang Kristo. Nung makanano tayo pong experience ng lugod na ng ginutang Kristo, so too, kareng kaparatang tao, kareng kayabetang katoliko at kaparatang tao, sana po aparandam tayo itang lugod ay ta, ng kabanal-banalang puso na ng ginutang Kristo. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang may pain tuto, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo nga anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upayaning banal Espiritu, mi bayit kan Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako keng krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal do sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa makaluklukwanan ng Diyos, ikpang may pain tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman, Keti, bang mukom ka rin mabye ang pumay nga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapataw daring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alanganga. Amen. pakambala kong kapatad, manalangin tam king paning pakalulu, at king Diyos ning sablang pamatula, abibuklat para kaya katamo, king puso ng Jesus, karingalanganggang pibandyaning lugod. Nga tamong sumabi kaya, puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para kimbanala iba, para karing obispo at ding sablang pastol ding kaladwa. Masigasiglasan ng magobra, para kim pagaryaning Diyos keti king yato, kambening maragula lugod at lubusan apa magtagulaling. Ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing sablang pari at para karing sablang relihiyoso, ikonsagrara sana ing kabilugan dambye king sagradong puso ng Jesus, ing sentro ng dibinong lugod, ami katawan tao. Ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing kakatamong pamilya, banding sablarang galame, akwarang atalos, ing lugod ng Jesus, king balang metong karela, at mibiyebyela king tunay lugod, at pamanintindi, king metong at metong. Ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para kaya katamong ang makatipon keti, king lugod ng Jesus, batamong akamtan ing tetagan, sumisi ka rin kaya katamong kasalanan, at akit ing lugod, bangawang kapamayaran para ka ring palpikasala. Ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O igpaming at subanwa, sinugat niya yung puso ng Jesus sa kaya kang anak. Dapat pagdala na kayong kapatawaran at grasya. Saupan mo kaming patutuking pasalamat ng lugod at gawang kapamayaran para karing kaya kaming kasalanan, kapamayatanan ng puso ng Jesus, anak mo, at kinumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bang kay katang taon matanggapi arapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon ka ring gamat mo. King ikapurit kaligay ning kayang lagyo. King kaya katam ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Kinulawan ning puso ng Kristo kay hanganak amit mong lugod kay kami. King uli na ning kayang lugod, tatanggapan mi itong Eukaristiya at patawaran mo la rin kay kaming kasalanan. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natiliya kaya kayo, At kaya kante mo rin. kaya't nayo rin puso yu. Makayat na no King Ginoo. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Pasalamatan takang parati at tuman karinoig pa. Diyos king alananggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Ing lugod ng dakila ameging dalan para idawon na ingkayang sarili, alang-alang king kaligtasan mi, inyamitas siya makapako king krus, iba't king tagilirana metandos siya, king sundang minagos ing daya at danum, at kapamiltanan niti, mayaninag ing kaya kang iglesia. Ing iglesia mo yapin ing metong ayato, at tatanggap king puso na ning kaya kang anak, pusong pagsakdalan, daring tao paulining lugod na, uli nita, kambereng sablang koreng helga rin banwa, daralit min kaya kang ligaya, layong makiabe kami nga langtok ng pami kapurian keka, at ngaming kakanta. Banal mingig pa, karapat dapat akang poryan ng metong ayato, uling ng kapamilatan ng kaya kang anak, Yesu Kristong ginumi, at ng kayo payan ng Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ng sabla. Ala kang toknang mamaus ng kaya kang balayan, bang manibat ng kaya slaganing aldo, hanggang king kaya albugana, ng dalise dawon mayampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Igpa pamag-amo-amo mo, ing pabanalan mo nas king Espiritu mo, retingayin daralan at daraon keha, pang maging katawan at daya ng kehang anak,
ng Jesucristo ang ginumi, ang minutos kaya kami, bang pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang beng mi panganyayaya, kinuwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo, nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting ka na ang katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis, pasibayang pangpepasalamatan at pinuri, at binyene ka rin kayong disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo at alananggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao, pangketa may patawaran la rin kasalanan, daptan niya iti, bilang kapigaganakan, kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan ming kamatayan ng kaya kang anak at pamengabos kaya kami, in kayang maligayang pamanyobling nebye at ing pamaytas na banwa, kabang panayan ming pamanyatang ng pasibayo, inya daraon niya kaya ka bilang kapasalamatan, iting mabibiyet banal na sakripisyo. Baliktad may ngayayin ming kaya kang Santa Iglesia, at lawan may at may daon ingking sarili na, paulining kamatayan na, ikwa na kaming sinot kaya ka, pagkalam mo kaming ikaming may sulu-sulu, ing kayang katawan at daya, may katuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gana ka ne sanang metong alang-anggang dahon kaya ka, at papalyarihan na kaming mirakayanan, king pimanan din kaya ang Santo. Muna kambe ng Maria, kapilan mang Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose kayang esposo, kambe ng Juan mga apostol, ding maligayang martires at ding sablang santo, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinang kasawpan, alangpat na aking harapan mo. Igpa, iti sana ngayon na pangasot mi keka, mumungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasignangan may kasalpantayan at lugod, inki ang Santa Iglesia, akasalukuyang maglakbeke tihing yato, kambenan inki ang talasuyong Ipapa Francisco, inki kaming Arsobispo Florentino, ating sablang obispo at pari, ating mabilugong balayan ay natpus ng kaya kang anak. Igpapakarandalan mong mitmong pakalulu, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mo king marap kaya ka, lunusan mo sana, mga tipon, ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan wala naman ning kapatad ning mayaw na biye, ating sablang kaya ka may matula, may mo nakitiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kaya kang kayarian, anong nuke manayang magkabitlubos king ligaya ning alanganga. King kapamilata ng Kristo kambenat kaya, ikpang mahipayang tutu, kagom ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga.
Ngini manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kay pa, karing amanong tiro na kaya katamo, ning Genu. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupanin kaya kang pakalulu, para king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang mananaya kami kang bening maligaya mong kapanaligan, king panyantang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pakayan at ligaya, manggaman king alangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyak kaya kayo, kaya mo sa babaliktan din kaya kaming kasalanan, nanilawan mo yung kasalapantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng genuman at ilisan nakapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakitangin imi kakametong tamo, king kapayapan. Noong kordero ng Diyos, noong milalakoking kasalanan ng yato, mapalad la rin mayawos, ngingapuna ng kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat, ikasmi ay nga mano mo, kumayap na ako.
Dapot ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka maigit king sablang bage. At pag nasangku, ing tanggapan da ka. Dapot, Paulina ningening pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo wari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Mo sana pahin tulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Music load tamo po. Prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O igpanging miglalang, katwanesana ng lugod niting sakramento, ilapit na kami kang Kristo kaya kang anak, pa na kaming makilala kaya, karing kaparaming tao. Itinganadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginuman natilya kaya kayo, At kaya kante mo. manalangin tamo. O malugod apong mamakalulupik, siyag mo kang beneng banala krus, singalang ko pa sa lugod mo, king balen ay iniwi mo. Pakrendaman nyo, saring manigapu at manalangin ng sablang merong kaya kabi, ting magmasusi king aldon ng karelang kaya baitan, anibersal ng karelang kasal, maglakbek ng aliwang lugar, ting mag-board exam, ting masakit at mikikapanandaman, ipagkalubyusan ng kaya duwanan na lalapit ting manigapu kaya kayo, at tatanggapan dangmit mong kapasalamatan, inggalam na ating utang alub, ababalikan kaya kayo. Bendisyonan mula naman ding imahin, rosaryo kandila, larua karelang daralan, bangsesa ng lugod na kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon na iti, aga nakada sana, ing pangako da, king binyag, na ikamo kabuding karelang luguran at suywan, ating Diyos, manggaman king alananga. Amen. Apong mama kalulu, Pakaluluan mo kami. Birhen ng Lourdes, Panalangin mo kami. ing ginuman natili kay kayo, At kaya kante at mo rin. bendisyonan ako ng may payang Diyos, ing Igpa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Omen ako king kapayapan at lugod, king sagradong puso ng Jesus. Salamat, King Diyos. Maya, pabenge po kaya kayo.